Thokozani, angigogo Parafini, insizwa yakwaNdobe ya lapha eCape Town, segugu lethu section 4 lapho no 3. Hayi, sicela ukuthi namhlanje ngithi qabaqaba kweqaba levinika. Ezinye izinto zizoqala ubonwa ngami, ezinye izinto zizokwenzeka ziqala ubonwa kuwo. Ezinye izinto abantu bangazange bazazibona ngami, ezinye izinto bazazibona ngamehlo amabili. Basibuza abantu, kanti into enje iyenzeka, kanti nalena into iyenzeka, ibisenzeka, bazayibona ngami. Into ezininzi bazazibona kuma senziwa ndimi, bathi chini kana le nto iyenzeka besingayazi into enje ibiyenzeka. Abantu bazazibona kuma izinto ezinjalo baziyenzeka, ziyenzeka. Nawe uzoyazi ukuthi balise nawe ukuthi usanda yayibona into enje ibiyenzeka, ibeyisenzeka, bekunzima, isenzeka nyani. Thetha ukuthi uzayibona kum le nto le ibiyenzeka, uhlobo izakwenzeka ngayo uzayibona ngami. Uzibuze kanti nawe into enje kanti ke yenzeke na? Ndiyaqala uyibona. Thokozani, gogo Parafini, insizwa yakwaNdobe la eCape Town. Thokozani.